Nyomokoria namba yako SMS 22488 na ndato cia Muranga ndingiaria na mundu utoi Muranga kana mundu utacioi na nikio ndiramukira Irongo Nyakera ari mwandiki mukaru na akiruta wira wonekanaga kuria thirikari-ini nene ya bururi nginya hindire yagikinyire agikora tari thirikari-ini na riu aretha giti gia gukorwo ari governor wa keri wa county ya Muranga tondu Muranga no kukoretwo na governor umwe kuma hinde gukoretwo na governor umwe kuma hinde devolution yokire na niwe Mwangi wa Iria ona utuka ona Embu na kuo gukoretwo governor umwe ogwetwo Martin Wabora. PS Irongo Nyakera geithika na karibu sana. In fact governor mtarajiwa. Asante kwa governor wa Keri mundu muiru kule Marauga kule Muranga. Good to see you. Yes, asante sana. And thank you muno ko tukinyitana na muthenya wa muthe na ero othe me kuria gutiganite na njoke nyambiririe kwamba kuhe pongezi ciana ciothe iria cirekire standard 8 KCP ntonire aingi mahitukite muno ndinona Muranga aingi ha mbere ko uhoro wa githomo ntuwite ntukwariririe muno but congratulations to them na riu maigira secondary riu makimenya hau niho foundation irathi na mbere guthondekerwo. Karibu sana. Tatuhutirie na njira nguhi muno hi kwa ndagika imwe wega na bata wa githomo. Actually githomo ni thurari tondu riria kindu kiria ta muciari ungihe mwana waku no githomo na umuige moko-ini ma Ngai tondu ena githomo kiu gutiri kindu mwana ucio atangituika ona ni njuga ona ndona handu ndona kana kanini